men call the Bokrata no every woman abano. Medewo esase e wo de hawk the Bokrata nim. Na omanpanida da John Dramani Mahama na edi etu jase bose bia eye building Ghana tour ya wasase dada na oguso aso de koso no. Wose bose bia wadru baabi na wase ono ebeye mampani a wo de beye dwuma on kanu na no keke on kaso de dada omanfo ne momo eye ensem a de na koma so a wo hye so obeye na ode sembo nyina etudwa ebra eye NDC amanyoko no ede wo NDC policy dialogue no ekohye so we na 2 days eno mde kodi sa adwuma no e wo peduase nti ho na omanpedi dada e kan semwe nti eye osase asem bia waka no eye ensem a eni nyina so ensem ode bedada wo a mepacho sesa wadwen wo so ba obeye ni nyina delegate na maba abedrum e wo hade ema woyi na wo hwe delegate ani mase ya sije wedie eye kokobo ena se hajj board no any empanyefo ya omo ewo Saudi eye Arabia ede ebo omanfo wonim se bi mo no betime kwakoduru wo mu ni nkrata enye de wo so mo ye enye nkrata duru se hajj dwumadie na no mo de omo ho akwakosem bie empanyefo chese emra no ema kwan won so obefa obedida atu kwan anasa na fi ba bia ba obra wankasa so no nkrata ne a eye tumi a wo se wonya ansa no wadi sa dwuma no wanya wo befa se wo ye asa keke no woso emra so mu enu bedi pa nyonyonyo ebi won ma ese betumi aboka be se 50,000 Saudi riyals no eno ene e ka ebebo anase bi so ma be kwakoda afiase enti wenyina eye kokobo ya ene ya meno ekasei Saudi ministry no a omo ewo haje ne umra no eso ede ebo bia se emane nyansa ena ankwa nkofa ho che bia mrew enti wonim de ye na ye wopeso ba bia wonim de wo so ye ena wobedru ho so wonim kwan a wobefa so de udwuma enkofa kwati kwan so enya wadwen sa wona ewiase nyansa nyina ewo utim eno eho asam eda ha na katafetu so nse wo delegate mu no ena SML wo mo data center no emrasebedwafo a wo ewo mrasebedwa fetitiu ene omom wo bedwaku eno no ehwe ofoma gudie ene nyina mahode ensem so no wo makobɔ ntoa ewo wo mo data center honum na wo ewie no na yewura samu atache on na ye chairman etese na ni asode wakohunu ye odi mu ama ne nyina ekwa omampani akufuado na eno ochi so no wose wo mu nnioma ne omo hyehye de bibia eda ne kwamu pepepe delegate mu amane eno no yen hwe the new finder the obokrata mu na eno so amane a wode abai de na ICGC na nyame adom wo manya efie no pore aduanan 40 years na wajeso me hooray enye easy sa wo hwemu ana eye ogefo bosom de to so eye aduonu nsia e wa afi apem ahankro aduowotwe enan February 26 1984 ena osofo panyi mensa otabel ede asori ebebo ade na kakran wakitemu ama enei eba ne de Christian dom no ntumi nka na wonyi eye ICGC asafo no emfa nsi nchen wasom oman no wasoma Christopher ne famu dia woso wo ye 40 years nenya easy ayo mu nyina ne ye wo mo na ene ye no ma sabre no na ye pagya kakra na ye hunu sade ye panyi hyase ene baabi a odi abedu na no wahu se ampa start ICGC na way CJ se si ye di ICGC 40 years a wo monya no me sata na me wo enkokọ na me wo krofuro ma besim CJ mani abrepa na be kasa so na ye unsa sata me GTV na ye hwe na wo TV station no ukofa we ahu nye ne ya umia na wo sita sasa abra ye hwe osofu menso table black and white TV na yo musu so omo sha se bedin power mo sije mo ehwa ne ye hwe no ehwa na me ya se me kai bedin power sije nyame aye bio eti osofu penyi menso abra osofu penyi anyame sao ama enwosa na wo so no aso dodro so aso afoforo so the impact osofu menso table when make Ghana ha Africa ni wiase nyina no great. Yes. Great. Yes. To have established the first private university. Yeah.
Yeah, Central University. Yeah, and then in Soria Hudua were planted across the world. Yes. Sabaya International. Yes. Wasum. Enti akwaya ICGC maminchia mi anso so me ICGC sofo. Shalom Temple. Shalom Temple. Sofo William Chinigo. Oh, okay. Shalom Temple ewo Amasama. Okay. Yeah. Okay, that's wonderful. Oma twimia se me ka kwafo no ho na. Oh, see your voice. Sige. Kwate. Kwada kwato nyom no. Na me se nyame che me voice ahu. Ha. Na babia medru bia ya to nyama mekoto bi. Say oche wasante na babia utwa kwan mu kra na ka etwam kra na ka engineer brun na wosa. Oh, this is more of opinion na baso waso my Ghana. Congratulations and commando any asafo mani na me de ekode ankoda obokrata mu ha yi no areho semi no da hanti me bono tew na makomanim sije wonim se wasa kropon abranti no anya 25 years na omo echese no oni posifo ya na no wi ehye great ni ade o omo so oni posifo abamu ya no omo soma no na omuni mu de be na police ni abebo ni to akum no nipa so bebo ni to ni ono anadanfo enti ado na omuni ma de kopotia aba wo ni police ni ntem a wo mu de ye saade no enti wo hwemu a eye abramo ye fani Emmanuel Ajay ni sister panyin Mevisa Jay na cheche nsemi mu ade che da ankoda bokrata se chese wo bebo ni to keke eye na wo twetwemu ya woda ya o ya woda twemu ya na chese sansemoni post ni ekokodi ya wo mu chese police ni ye fani Jacobanim omo so de Jacobani mo munim ne sa ne nua na danfoa wone na ehie wone na no nsani ade e won potem hodma ti se de na abo mo ntem se de na sie obi anim na de abusua no efre nyina ne se pepepe yo nya dwuma na sa police ni yi emra no enini na emu no aso sije Ghana ni abrantie adubuache yo no ekopie Toronto Canada ekodi pa ko November ya o ekodi pa de be hwefie ye so no na eye breadwinner wo fie honom na ekowi ache nipa bi akobɔ ni tuo akum no a ɛno so no aye ensem bebre ɛwɔ ha se de abusua no kunafo kunani ɛne aye adubuache ɛmame wɔn so mo de ɔmo ni hio de ɔmo wa ne se ɔmo bɛka ne se Ghana ban ɛne Canada ban ni mpanyifo no hwɛ na emra no eni ɛyɛ nipa bɔnfo yi ɛhwehwɛ mo kira kwan na ɛne ɔmo ni ne yayaya sije no so ho asɛm wa na ye papa kwa me pianim ɛba no MPP mu a wɔdi hini pa ɛna ɛba ne sikasɛm toto yɛn so a ni tima bobe wose Ghana fo nyina fa akoma baako ene ekitaye ema omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia esanse wono na Ghana dachi yie ne dachi empuntuo no obetumi de abaye adwuma hwe de waye atwamu ese mampani abedi akire na kyese na ni sode hunu no eso ede ma Ghana yaja kwame pianim emfoni eda asem we hu ABC da bokrata mu a wate na Jospon group nso na ekyese sige wo mo kyerɛ mo kwaban mu sa unu se o makopie mo Lagos Nigeria o makopie mo Lagos wamo any Lagos aban ade omo sakwa hye enkrata se eya hunidi nsem ya sa recycle mo ne kwan befa so amanage waste no bola no akra amakromate na Jospon akopie mo Nigeria wamo de omo sa ahye enkrata se eno so Ghanaian Times the bokrata edi mo amane aba na oyi okunini daily graphic so eda ha na Apostle Eric Nyameche eye president edi ma Ghana Pentecostal na Charismatic Council GPCC ano wodi atoma mpani akufuado ne na abayanim so omo hye biem eto eda omanfo so no na omo tete so na tumi ama enwuma nyini na omo afa emabudodo na ede ye adwuma wose aban empekon obefa so obebie mu na obi etuato ni bi na enkoye se nipa kuma bi na etuato no na womo ebra koya de so a eso womo eno achi so wose kon aban fa so edi sika eye adwuma edi sika no aban enhwe entete so na Ghana enkoso ntisije da bokrata ni mu ama ne body de break de no drama ye dampare ensensemia 53rd cadet course almost 8th March and as I say one date so mo beko na no na the bokrata ni ebisa se audit na interior minister yes so be no by that time no na wa wie adai te saying abna me Auntie Mary wa ye correction bi wa ha mame say me can say Central University or say rather Valley View University. Yes. So I think that it's in order. Valley View University is the first private university. And wachi name say Central mo ne nekeka ho nyina ebaye. In fact, I'm going through the list of private universities in Ghana. It's a tall list. Yeah, say Ghana have private universities edoson pa.
Na CJ check Facebook mama obi ka bibi ho. So wase hwan na slimy. Say hwan dey na friend o chere wo se wa anamba. Da bi nyam o ka sister fia na mnim se me na wo ka no se fia na. Wa me oh sir sada who be Facebook oh. O ha me slimy oh. And you see you never see your hair to say me back from Kaka. Oh yeah. Oh, that's wonderful. That's wonderful to know. Oh, who say me ano? Me manage me home. So what you say? Because me free. Manage Debbie. See Debbie. And then you be hard. It's one manage you kakra na you forget here. One was abeti sim. Eti enya stress bi. Me stress no cry the manage home. My bro food ba ko ye stress into bi ya okay. Kalai Courage Kwame. Edini dia wana beti bi amo. Mawulawe Kalai Courage Kwame. And all this comment no. Also slimy.